به برنامه که تایبه دما و خوش به تماشاوان روج آوا تیوی در روزکی وکی ایرو ده بریان ها به 6 سالان دولت ترک آداگر کر به هفته و دو بالا فرینشر باجار برخودان عفرین دابر توپان داگر کران دو گوتن اوه ددمک کرد عفرین داگر بکن لیسک ناگل و شروانان پلان نوان سربنی هفکرن ملیتان آزادی جان خواه به بمبایان خملاندن و دوان ده تقاندن جان خواه گوری عفرین کرن تماشاوان ما امی 6 سالان بشون و وگرن و بحثا وان کلین برخودان به میوان خوره بکن میوان ما انداما گشتیا فرمانداریا یکینه پاراستنا جنی پجه روحلات عفریت بخیر هاتی بله هوا روحلات اگر ام سیاست حرمه یا کمارا ترکیه یا پشتی داگر کرنا عفرین ام بنیرن ام دکارن چی بیجن چه واتیا داگر کرنا عفرینه ده برفره کرنا پولیتیکه ترکیه یا سر حرمه ده هبو سری دا 6 ساله کو درباس بون ام به منداری دکسایت هول کارکر و هول آویستا دا همو شهیده کو دشورش روجاوا دا چه بونه و به تیبت شهیده کو دا آخا عفرینه دا یکو بیک و حسابک ترددک جیان بکن جان خودان اما مبیرتینن بریزداری بجن خال بروانده تاوینن البته 6 سال در باسته به دولت ترک دما عفرین کر آرمانج به سیاست قرکرن چوساندن همان دمه ام نکارن تنه جبو باجاره کی وکو عفرینه بگرندست همو هیزه ناونتوی دسری دا دولت کی وک دولت روسیا به هفکاری و اتفاق کو به دولت ترکیه را یک بکرن لسر آخا عفرین هم وک گل هم وک باجار هم وک اردنگاری اگر مروف بگرید است د سینوره کی کو دناوا سینوره کی کو به باکور را جیاند که همان دمه گل کی کو براستی خودی لسر پیهاتی خود درد کویم دوی معنی دا اگر ام بنیرن سیاست دولت ترک آده 1018 و دروجه ما ایرو دا ام بگرندش جهود قطنینه چاوا کو ده 1018 ایره شکرن کو گلی ما کوچبر بکن وکه کو به 100 سالان بری سرسری کردا ایرش کوچبری قرکرن تونکرن انکار کرن ددن مشاندن دا افرین دا جی ایرش کو دولت ترکر اساس وگرا 100 سالیا بری بو یعنی مرو دکاره بیجه با آمده کاریا 100 سالیا لوزانه یا کو سینور خودان دیار کرن جبو کو خطا خبالی بکن سینور خوا دیار بکن یعنی هم در روجاوای کردستانی دا تباهی باکور روجلات سوری اگر عمله بنرن اف آرمانجه کی برفره و دم دریج بو که روجا ما ایرو دا اگر ام ایرشین کو لسر آخامه لسر تواهی کردستان دنیرن بردوامیه و پلانه کی کو براستی تنه ام کوچبری بناو بکن و پر زیده تیساندنا و دا آلی سیاسی و آلی جواکی دا درنخ پیش پلانه کی دیروکیه اتونه کرنا دنگی گلانه جبر و مرف دکاره بیجه آرمانج و ایرشا دولت ترک آل سر عفرینه چه بو به اساسی جبو کو گلک خودی لزمان و چاند خود در نکوه جبو کو به پارادیکما و فکرین ریبر آپ و یکو دگلان دادای چاندن کو براستی خودی خود در بکوین به فکر و رامان نتوا دموکراتیک کو همو گل ورنجم هبدو و براستی گلک سالن ما در باس کرن اگر هم لدیروکا کردستان جی بنرن ریبر آپو جی ناولی کر اگر گل کرد و عرب ورنجم هفدو اوه دروجلاتا ناوین و بتایبت باکو روجلات سوریه دا جی اگر ام دنرن دما کو گل کرد و عرب لبرانبری سیاست عثمانی کو همو گل پارا خوا آچه وساندن ایرشا جه سیاست عثمانی دیتیه ام نتنه گل کرد پاره خواجه گرتیه ام دروجا ایرو و دیروکا در باسپوی دا جی بنرخینن لسر گل عرب لسر گل ارمن لسر گل آسور و سوریان یعنی همه ایرشی همو گل کول خودی الخادر دکوی کریه
جناوا گلان جی یک جی گل کرده جبو کو براستی دستکفتی چه نبن جبو کو جاره کی دن خودی ناسنما خای اساسی یا اصلی در نکوه لبرانبری و گل افرینه جی یعنی جاره کی دن هشیار بکو خودی الخادر بکوه ریوبریا خاسر یا کو خا بخوا بده مشاندن براستی برح کومینال و بکار به ور جم هفدو نه به پرگالا دولتی به پرگالا نتوا دموکراتیک جبوکو خواوا بکه اساس وکه بدیلک وکه آلترناتیف کل برانبری ذهنیت دولت و اگر ام بگرن دست دولت ترک جوه راستیه گلک ترس جان کر و املی بنرن یعنی 2018 ایرش کو هاتن کرن حتی روجما ایروجی ام دکارن بجن اف ایرش دوام دکن یعنی جبر و دراستیا ایرش کوته مشاندن دا اساس جبوکو گل کرد نگهجی آرمانجا خوا جبوکو خودی لحقیقت و زمان خدر نکوه همو ریباز همو ایرش جبوخا روا دبینه بله هوا هلات ام وی یکی پرسن د ایریشین لدجی عفرین دا تکنولوژیا هری پیشکتی لدجیوه هات مشاندن ام دکارن بیجن دولت ترک جهاز هزا گل و شروان د ترسیک و اوقاس تکنیک پیشکتی بکار آنی؟ البت يعني دراستيا دولة ترك دا بقاسي كو تكنيكو تكنولوجيا كي برمزن دا دستي دولتي دا هيا اما البر ريبازين شروانان يكو البرنبري إرشين دولة ترك لبر خدان يكو رحي فدايبوني تمثيل كرن جبوكو آخنا چه جبوكو براستي خابو بارزن بسدان بحزاران شهيدي كو دا أفريني دا چه بون اوا به تکنیکی کی پر بسیط دست شروانان دا بکلاشینکون فخا و به هنک تختیکن کو برسیف دان دولت ترک 58 روز کم نبون کل برانبری همو تکنیک و تکنولوژی دولت ترک آکو د دنیای دا خواکه ارتشا سیمین بناو دکیم وکه هزا سرکه بناو دکی دا آلیه شر و تکتیک دانه مشاندنه دا لی ده اسلوب و طرز شروانان ده کسایت یپگه و یپجه دا یا کو خطا برخودانیش خاره اساس گرد یعنی ایرش چه ده بلا ببه امین نهیل بن کو اف داگر کریب سر بکوه و بگیجه آرمانجه خواه دوی معنی دا بلکی 6 سال در باست بن گل افرین جه آخا خواه دورکتیه اما د برخودانیه کوته مشندن د مرف د کاره بیجه به هیز شروانین کو لافرینه کو د پیشنگتیا یپگی پجی ده هات داین اوا اثبات کر کو د دنیای دا براستی تمیناکین وکوی قهرمانتی چه نبونه بله متخوازم به یکی جیب پرسن لعفرینه وی دمه هزین روسیا وگه گارانتور لوی دریبون اگر روسیا ریج دولت ترک را و نکر با هلبت جبو دولت ترک زحمت بو کو عفرینی داگر بکه ایریشه که به وی هویتیل دجیو بمشینه امضا کرنا پیمانه که به وی رنگی دولت ترک را روسیا خواست چه آرمانچ کرد؟ یعنی ام تنه دوار بجایی دا دوار هوایی دا ام بیجن روسیا دستور دا و دولت ترک قریبو ایرش بکی بلکی ام هنک تنگ بگرندست روسیا نه تنه دستور هوایی لیدانه دا همان دمه اتفاقا کل سر روی عرضه چه بو دستور بجایی ایرش کوبه مشاندن هم روسیا هم توایی هزین کوaliسیون و این نتوی یکو براستی سروریا خواد خازن لسر توایی گلان بدن آوا کرن وانا همو به هفدورا اتفاقا داگر کرنا افرینه انگرتن البت یعنی وکرنا ریان ازمانی جبو لیدانه به دستور روسیا چه بو که اوا دیروک جینوی ساندیه وکه کو 100 سالین در باس بوی چاوا کو جدست و دولتنا گل کرد گلک ایش گلک اشکنجه گلک کوچبری جیان کرن 100 سال بری چی کرن اساس 2018 مروف دکاره بیجه دا افرین داجی همان اتفاق در مشاندن یعنی اتفاقا کو ایرشا کل سر افرین چه بو به اساسی پلانسازین
دولتا ترکیه کو بکاربه سینور خواب دی آوکر یعنی اگر ام بشا سوریه بنیرن جه حلب شام حتى بكركوك وموصل وحتى درباسي ولاتن دربا دبي أفا خطا وسينوري خا أفاكرنا تلانا دولة ترك ده أساسي ده أفبو يعني إيرشا لسر عفرين يجي مرف دكاري بيجي ده سبيكا خطا خا ياكو ده 7 سالية لوزاني ده إمزا كربون لهف كربون بفي اتفاقي هاتن جم هفدكو بكاربن براستي سينوري خا بدن أفاكرن جبوه إيرشا كل سر عفرين يجي تشيبو البت اگر دستور دولت روسیا نبویا کو به طیاره خا و هزا ازمانی بکار بینن و ترک براستی د ترکیه د افرین دا بشکستانه ام دوی باوریه دانه چونکه 58 روز د کسایت شروانین یپگه و یپجه به پیشنگتیا فرماندارین وکه هوال کارگر هوال آوستا هوال ایلانان یکو به چالاکی خواهی فدایی میراس پیشتنج دیروکی را یکو شوپاخال دیروکی دان براستی جاره که دن چاندا برخودانی چاندا سرینتواندن جه دولت کی وکه دولت ترک و همو دولتین کو براستی به اتفاقی را بون دان دیار کرن کو تجاری و تسلیمیت نبه پارمه جبر و البت يعني دولتك وكا دولة روسيا رغم كو بهفكاريا هزن ما لسر آخر و جواب كوري سوري بهفدورة دخبتين اما اريكرنا وان آدا گركرنا عفرينه سوجيكي مزن يا إرشا لسر عفرينه جبر و يعني ام دكارم بيجن بأساسي إرشا دولة تركيا لسر عفرينه دست بيكرنا پیمانین کو د دیرو کې دا انجی د اتفاق لوزانه ده یکو لهف کربون خو خطا خا حدود خبلی بکن جعفرین ده افدس بکرن و حتی رو جمعی ایرو جی مرف دکاری بیجی اوا ددومه بلي هذا الرهلات تجي بحثي كر لعفرين قال لك شالكين فضايج آلين شربان يبجي أو يبجيبا بيكاتن اف شالكين فضاي كوبيك هاتن وينك هزك شوا جبو قال دا آواكرين باندورك شوا كر يعني ام خودی دیرو که کی به رنگین کو چوا يعني 7 سال بريجي اگر ام بنيرن قالك عسيانين لكردستان دا لهمبر راستيا دولة ترك وحمو هيزين هجومون يكو ناسناميا كردي كو خودي الخادر دكوي هر تم بسياسة قركرن چوساندن انكار كرن را روبروتين لبرانبری و دیروکا ما اف دای دیار کرن کو ده هلوستا کرد خودی الخادر دکوه ده هر تم آلیا کی و ریا کی قهرمانتی و البر خاد ده هی جبر و تبی ام جمیراسه کی گهاشتن وی روژی اگر ده افرین ده جی گلک فدایی گلک قهرمان يكو براستي بيكو حسابكي جيان بكن بيكو تردد دلي جيان بكن دكاسيات قالك هفالاندا بلكي ما ميناكي هفال كاركرو هفال آفستا وهفال إيلاندان اما بالسدان بحزاران هفالي وكو فان ايكو افري شوباندن هبون يكو براستي جاني خاكرن سيبر نهشتن كو ارتشكي وكو ارتشا دولة ترك غاف باويجي سر آخامه يعني دوی معنی دا اگر ام براستیا روح فدایی بونه را بنرخینن لبرانبری ایرشین دولتا ترک لبرانبر ذهنیت دولتا ترک آنجا او روح ببریار ای جسارت ای فدایی بون بکاربه همو ایرشین دولتا ترک تیک ببه و ما افجاره که دن فهم کرد که دا افرین دا جی دا کسایتین فدایی آندا دا شرک و هات کرندا براستی یکو چه انگل چه سیاست ناسنا که او سکن فدایی هشت کو جاره کدن به اساسی دولت ترک پاشتا وگره یعنی 25 روز تشتکی پر آسایی نبو پر نورمال نبو که
یعنی د باجارێکی وەکو باجارê Afrînê de berxwedaniyek tê meşandin ew berxwedanî ji hecma bajar û coğrafiya Afrînê mestir bû. Yani ev jî bi esasî yê ku şûpa xwe li wê dîrokê dan li berxwedaniya Afrînê dan tevî hevalên me û pêşengê me yê ku rihê fedayîtî di asta jûr da jiyan kirin. بله هول روحلات استخوازم درباره کریارن دولت ترک لعفرین جنیرین و بگرم ما گوت 6 سال دسر داگر کرنا باجار عفرینی در باسته به دوان 6 سالان ده دولت ترک داگر کر بریا کومین خوین چتنجی کریارن هری هواناین دج اخلاقی دج مروی لدجی خلکین لوی دره ماند مشینه جی گوهارتنا دموگرافیک بگره ام بالا خواب دنجی دما کنو در باس عفرین بو یکسر پیکارا کوای حسنکار روخاند هروها کریارن رواندن کشتن تعجیز وان کریارن لدجی خلکین کلور ماند دمشاندن به وی اكيد خوازه چبکه Tabii em vê rastî gerek bi berfirehî bi rastî bigirin dest û bikevin ferqa wê. Niha dewletekî tê binavkirin talan dik. Dewletekî tê binavkirin kûkê hişk dike. Dewletekî ku netewek gelekî ku xwedî li xwe dikeve her tim bi êrişa bêdeng dike. û dewletekî wisa ku bi rastî di dîroka mirovahiyê de her tim gerek bê teşhîrkirin. Yani dewletekî weke dewleta Tirk ya ku di asta herî jûr da dijminatiya gela dike. Ne tenê gelê Kurd. Me di serî de jî da diyar kirin hemû gelê ku bi rastî jî dixwazin xwedî li welatê xwe, axa xwe, çanda xwe derkevin li beramberî hemû netewan, hemû gelan ev dewlet bi rastî serî radike. Ji ber wê niha guhartina demografî esas talankirina çandê ye. Guhartina demografiyê ji bîrkirina welat e. Bi esasî yani qirkirina gel e. Yani me ev de rastiya êrişên li ser Efrînê de dîtin. Yani qirkirin, tinekirin, îmkarkirin, ji xwe dûrketin. Yani ez dixwazim bal bikişînim ser vê yekê niha kiryarên ku di Efrînê de tên meşandin dewleta Tirk yani bi rengekî mubasher di nav vê de ye. Ama em ji ber ku hêzekî wekû hêza QDP eger di rastiya xwe de em binirxînin yê ku herî zêde pêşengtiya vê dike ku di Efrînê de ji bo ku ew gel ji xwe dûr bikeve eger ew qas talan ew qas tacîz û tecawûz li ser civaka me li ser jinan tê meşandin yani em vê nikarin ji rastiya QDP a mala Berzanî qut bigirin dest. Yani di rastî de yê ku niha bi rehetî di nav axa Efrînê de dimeşê û bin navê meclîs avakirin û li ser gel gerandin bi çend kamyon û bi çend erebeyên erzaq xapandina gelê me siyasetekî çewsandinê a înkarkirinê ye. Çawa ku dewleta Tirk li Iraqê li başûrê Kurdistan perçe perçe ji QDP welat û bajar kiriyan û niha jî me re vê rastî dibîne hemû bajarê ku QDP serweriya xwe li ser dike ku gelê me başûrê Kurdistanê jî di nav tehlîkekî pir mezin de ye bi rastî her wext her dem bajarekî difirûşê dewleta Tirk û yê ku niha bi esasî hukmê Berzanî didê meşandin serweriya dewleta Tirk. Evêca em dikarin vê bêjin niha di Efrînê de jî ji bo ku em bi rastî jî êrişên dewleta Tirk û ya QDP teşhîr bikin gelê me gerekî li beramberî vê çavvekirî be. Yani ew gelê ku di Efrînê de jiyan dike û ê ku li dervaya Efrînê jî jiyan dike yekî ku rastiya Berzanî baş nexwîne êrişên Berzanî û QDP baş nexwîne ew gel meriv dikare bêje wê nikare bibe xwedî pîvanên parastinê. Ji bo ku em van dijminan baş fan bikin ki me di rojevê xwe destpêkê de jî ev anîn ser ziman yani dibin navê ku em ê vê gelî biparêzin da gelê me bi tu awê gerek nevê xapand. Ji ber wê di vê manê de yani eger rastiyekî hebe wê tenê berxwedanî be. Em bawerin gelê me li Efrînê de maye jî wê li dervaya Efrînê niha
لشهبه يجي جيان دك ولدربه يجي جيان دكن دفرقه ويدنا ام دبي خطا خيانتي تجاريش بير نكن لبرانبري خطا خيانتي تاني ارمانجك ما هي او جي برخودانيه او جي نتسليم بونه يعني دراستيا وان هیزان دا گرکی انفان بکن کو اگر ولات مته دزین اگر دیروکا مته دزین اگر ایرش لسر میراث می دیروک تین کرن دا افرینه دا افته مانا کو جبنی دا ایدی دیروک دبه جبیر بکه yani اما البرانبری به اگر خودی ل هشمندیا دیروکی هبه اگر خودی الخدر کتن هبه و دمه او چقاس اثر می کevin بدزن او چقاس ایرشا بکن لسر گوهارتنین دموغرافی اوه نکاربن پلانین خوا اوه نکاربن ایرشی کوددن مشاندن بسر بخون چکی اف گلکی زندیه گلکی براستی به پیوانا پارستن را به پیوانا تکوشین را بویک گلکی کو اگر به رخستن بونا خوا به پارستن خوا به هزا پارستن خوا دا اصل هر جور دا قزنج کربه او گل نممکنه تسلیمی هنک ایرشن کو دا مجبوری تسلیمیت دکن بکن بله هبر ولت اوه کیش برسم گریدای کریارن کو دولتا ترک لسر سویلا مگشتی دکیه ام دخوازن باله بکشینین سر کریارن کو دجی جنتین کرن جشه سالان و او حیانها ام لگوری آماران جی زیدتری 1000 جن دگرتیگه هین دولتا ترک دنه انها هری داوی جی نه جن در حقی وانده دارزاندن چی بو و جنك كرد وجنك عرب جي ويورن دار فاكرين ومفيا كي تشاودن الخيان يعني اف مرف دكاره بيجي اصلا هري جور تنكرنا نرخي جواكي بناو دكي نها بتيبت ما قلت لسر حمو قليمة وافشي سال درباس دبن حمو سالي كوما درباس كرن لسر قليمة يعفريني يرسن يكو تيدا جيان دكي روج نبو رواندن روج نبو كشتن روج نبو فدیه گرتن روج نبو کو ریبازین هری خراب لسر وی گلیدان مشاند ام دزانن بلکی ام نهاد بیجن 1000 جن بلکی زیدتری وانجی لجم دولتا ترکو چته وی گرتی بن نها اگر هیزکی کو و جواکی کی کو خالسر پیا دگره کما دراستی تفگیر آمد دجی افدید و ده شرع عفرینه داجی ما اوادید ده پیشنگتیا جن و یا پجیدا همو جنین کو دقاده جواکی داجی جی خادگرند همو سازیان دا لبرانبری و ایرشه هری زیده سری را کر اف جنبو یکو هری زیده خودی البرخودانیا یا پجی درکت هیزا جنبو براستی یکو دهله کو ته جواک و دیروکا خواجیش بیر نکه دیسا ده شخص جنده اف دردکه بی پیش نها یکو دبی علماندن یعنی جی هنک قانون کل سر جنده فرض کرن جبو کت نه بیخا تم مجبوری قانون دولت ترکو چته این پیوا گریدایی ویوا تم مجبوری وی دکن کت وک وی ببی یعنی ده اساسی دا مرف دکاری بیجی به اخلاقیه کی پر مزن یکو تی مشاندن هیا اگر روی جنا چه دبه که هری داوی بری 20 روزا ده خوش جا افرین هاتن رواندن کی بری ده 1018 دا جی افجن هاتون رواندن و ده سالوگر ده جاره کی دن اگر رواندن جنا ام دبینن اف جاره کی دن قانون محکمین نه قانونی یکو دخوازن بدن پیش خستن اوا فرزی سر جواکا مکرنه یعنی کو اوجن کی ام نهاد تفگیرا آزادی دجی بنرن و دباکو رجلات سوریه دجی بنرن الشر الهمبری داعش دجی اگر ام بنرن یکو هری زیده براستی البرانبری و هزی درکت یکو هری زیده قریبو به تخطیق نو به پیشنگتیان خواه البرانبری هزا تاری وکه دولت ترکو وکه داعش درکت و در بکوه هزا جنبوش بروه یعنی نها یعنی ده شخص واجن نداجی مرف دکاره و بیجه دارزاندن کوچه دبن یکو نل گوری قانون درد کهون پیش دخوازن وکه قانون فرض بکن کو بیجه واقع تباهی پی بدن خواپاندن به اساسی جی ده و قانون نده مرف دکاره و ببینه کو لحد کی داوی دا تجاوز کرنه کی تیچی کر یعنی جبوه
البت هێزا ژن وێ جارێکی din vegerandinê wê çê bike ji bo wê em bi wê wesîlê vê dibêjin hemû jin hemû keçê ciwan li beramberî rastî û siyaseta dewleta Tirk û çeteyên wê gereke xwe birêxistin bike, xwe zanist bike, bi rastî xwe bigîne asta ku eger parastina te tune be tê ew bê. Niha di rastiya ku gelê me yê bê niha di Efrînê de jiyan dike ji ber ku dibin serweriya çete û dewleta Tirk û hêzên ku pêva girêdayî ne bê parastin. Eger xwe bigînin asta xwe parastinê tevî dewlet ew qas destdirêjiyekî wê nikaribe bike li ser tevahî jinan. بله رخمی راستیا هیا تکوشینا آزادیا کردستانی به نرینه و گنگازا کو دولت ترک به وی سیاست خوب سر بکفل هم بری و تکوشینا آزادیه tabii em xudî miraseke tenê eger şûreşa rojava em bigirin dest mirasek çêbû, tecrübe çêbûn, ezmûn çêbûn. Ama hemû sal yek û me weke şûreş derbas kir kî heta roja îro dewam dike eger em lê binirin ne tenê li ser rojava Bakur Rojhilatê Sûrî li ser tevahî Kurdistanê siyasetekî ku tê meşandin heye. Niha li ku derê berxwedanî, li ku derê pêşengtî, li ku derê xwedî li xwe derketin, li ku derê li hemberî siyaseta dewleta Tirk helwestekî xurt a berxwedanî hebe li wir ev dewlet her rêbazê xwe yî tunekirinê û ji holê rakirinê dayê meşandin. Siyaseta dewleta Tirkiye ku li ser Kurdan tê meşandin kî em dinêrin diva demên dawî de jî bi hecetê ku işte li Rojavayê Kurdistanê gelek hêzên din hene mînak kevgera azadiyê tê tawanbarkirin. Ama eger em îro li giştî Kurdistanê binêrin yani mînak dewleta Tirk eger di Iraqê de nebe di başûrê Kurdistanê de nebî ki îşê wî li wir tune yani. Eger êriş dibe li ser hêzên weke hêzên me yê girîla ew hêz mecbûr e li ber xwe bide li hember siyaseta tunekirinê. Bi esasî diva rojên dawî de jî êrişên ku çêbû çalakiyên ku di pêşengtiya girîla de jî ku pêşketin em dişopînin li ser televizyûn û ragihandinan li beramberî dewleta Tirk û artêşa wê êdî hemû tewazinê dunyayê rûxandin. Yani mesela gelek generalên ê teqaûd bûrine. Gelek قمتانên wan ê ku şer kiribûn. Her kes niha di raya giştî da di çapemeniya xwe da vê dibêje dibe Erdogan û artêşa wê gereke ji axa ku yani askertî kirin gereke êdî bên vekişandin. Ama mesela di gotin û nirxandinên Erdogan da me çi dît em ne li wir ji bo operasyonê çûne. Em çûne ji bo ku em hudûdê xwe belî bikin. Yani ji ber vê em binêrin ne tenê civaka Kurd êdî civaka Tirk jî li beramberî siyaseta Erdogan ya ku li ser Kurd dê meşandin êdî li xwe hay bûye. û çavê xwe vekirine ku zarokê feqîra hemû tên kuştin. Pekê zarokê zengîna çima nevên kuştin? Êdî civaka Tirk jî ketî ferqa vê. Ji ber wê yani niha tevgera azadî jî êdî tekuşînekî 45 sal dayê meşandin ku dewleta Tirk dema êrişî axa Efrînê jî kir ku me xilas kir, xilas bû. Ji bo tevgera azadiyê jî her ew got ev sal êdî xilas bû û xilas bû. Ama ev civak dibîne ku zarokê wan tên kuştin, kanî xilas bû. Yani ez dixwazim vê bêjim mîrasekî berxwedaniyekî çêbûye. Êdî ne mumkîn e dewleta Tirk bi siyasetê xwe Kurdan bixebin kontrola xwe. Ne mumkîn e bi siyaseta xwe weke berê li ser Kurda çi bixwaze wê bide ava kir. Yani gelê Kurd û tevgera azadî êdî di tekuşîna xwe a bîrdûzî da, a leşkerî da, a siyasî da gihaştî wê astê ku ev gel xwedî li nasnama xwe derkeve. Yani ji bo wê me rev dikarê vê bêjim tevî bi fikir û ramanên rêber apo
راستیه کی وسا پارادیگما کی به وی رنگی چه بکو همو گل همو نتوی کود خوازن خودیل خادر کهون و خابگینن آزادی هاتن جم هفدود من شمسیه کی دا هری زده جیا کو دولت ترک عاجز کی اوه دبن یک شمسیه دا او قص گل چوات جم هفدو و هری زده جی ام دکارم وی بیجن د باکور و جلات سوریه دا یکو دولت ترک عاجز کی یکونا گل عرب و کرد يعني اگر بحزارا جوان عرب ایروبر خاددن رفع آزادیه اگر براستی البرنبری همو سیاست يعني سیاست دولت ترک جی سیاست دولت سوریه جی سیاست ایران جی روسیه جی امریکا جی البرنبری سیاست کل سر و گلیت مشاندن ایدی افگل براستی خواگهان دیوه آسته کو جدر وی ریبازن نتاوه دموکراتیک جدر وی چارەسەریya دموکراتیک و جیان لما حرام به جبوه ام ندوی باوری دانه کو اف سیاست ده سال 2024 دا و بسر بخینه چونکه تکوشینه کی و برخودانیه کی لهمبری همو سیاست دولت ترک آد ماشینه و وان دولتنا همو وکه هفکار خود بینه و نکاره به بسر بخینه بله هوا روحلات دبر دوامی رو شاهده هون تکوشینا گلی عفنی کنها للشهبه دبینن و چه دنرخینن ام دوزانن و 6 سالن خلق عفرینی للشهبه دمینن تبي او قصالن زور و زحمت جی للبر خاددن تکوشینا خو زندکن سیستم خو آواکرین سازین خو آواکرین ون وی تکوشینی چه دنرخینن و جبو جنو و آزاد کردن عفنی پیامک چه ده براستی 6 سال در باسبون يعني هيديا قال لي عفريني ياكو 6 سالن دبيجن امي بقر اب هيفي بني بالانينه اف هالوسطى قال لي عفريني ياكو براستي جي قيمه داين جي كمرف بيروز بكي جي كو هرتم مرف حرمت بكي يعني دبن حمو شرط ومرجان دا اگر نها يعني شهبه جي طبيب آخا بخوينا شهيدة هات رزقار كرن بسالان لورجي قال لك إيرش تشيبون قال لك شهيدة ما لورجي تشيبون أفقل دما وقريا يعني جعفريني وكشي هات الشهبة جي آخا مبو يعني بخوينا شهيدة جيكي كو هات رزقار كرن لسروي آخي مروف يعني دمانا وجداني دا قرك مرف رحت بجي أما د آلية وقري دا افقل تجاري راحتي جيان نكر اما يعني رغم حمو كيمبونا بيوستين جياني رغم حمو ايرشين كو افش سالن يكو لسر قال ما يكو للشهبه هيدا جيان دكي يكو بينافر ايرش تين مشاندن يعني سياستك نها لبرانبري قال ما يا افريني تين مشاندن وايرش يكو تشي دبن ارمان جوي حمو اوكو اوقف جشهبه يجي درك او قال جور دور بك بيكو خوشبير بك اما اف قال بهالوسطخه بتكوشينا خا بسازي اواكرن خايكو دشهبه دا تشكرن افجار كيدن دا ديار كرن كو هم ج دولته تركرا هم ج چتين دولته تركرا هم حمو هيزن هجومون يكو لسر ويجلي سياسه دم مشاندن برسي وكي وصدقو ام بريخستنا خا امي هبن بتكوشين وبرخدانية خا امي هبن وتجاري دارية عفرين المنوي قرتن افقل بهالوسط خا براستي جي هركس تشويقي ويا كي كركوش در وي برخدانية و جيان لما حرام بي جبر و ما جاركي دن ده هالوسط قال لي عفرين حمو دايكي شهيدا ده بيشنكتي حمو جنان دا حمو جوانان دا ما افهم كركو يعني اگر هيفي نمرن وگر كيجان سال بوي چه ببه جبوه يعني دوه معنی دا برخودانيا قال لي عفرين يكو للشهبه يدكي مروف دكاره بيجي يك جي بينغاف و يك جي حملين شرقالي شورشگرينه او قال چوا بخاخا بمشينه چوا بخاخا پیوستی خا بيك بينه لسر بي اساسي مروف دكاره بيجي غاوا هري گرينگ يكو بالصالانه تفگرامه لسر پرورده هم دده داين یک جي گاوین شر گل شورشگری کو دبن همو شرط و مرجع دا پیوسته بزانه به چوال برخوام
دقونا دو يمين أبر خدانا سردم ده كونها لشهباي دي بردوام كرين هزن رزقاريا عفرين هاتن آوا كرين أو جو كوج زارو كرين عفريني بيكتين هون تيكوشينا هزن رزقاريا عفريني چه ودن الخين البت يعني مروف دكاري في بيجي همو جواكا نها للشهباي جيان دكي همو قالي عفريني وقالي مي شهباي جي چونكي بهفدورا جيان دكن مرف دکاره بیجی بگیشتی بویا هیزا پارستنه یعنی لکلک سازی، لکلک مجلس، لکلک کومین، لکلک ریخستنین میجن پیشنگتی کو تین کرن سکنا گلی ما یل عفرین و شهبایه سکنا اساس یا خواه ریخستن کرنا خواه پارستنه یعنی مرف دکاره بیجی همو هرینه یعنی گلکی چاو سازی خو آوا کرد دست بری کو سازی خوای جواکی و سازی خوای دن آوا بکی اف گل جهر کسی را اف گوت اگر پارستن نبه اف وی جیانا مل ورجی نبه جبر وی بری هر تشتی همو زاروکی خوا تبلی هیزا هری کر جبوی هم دبیجن اساس جواکا می یا لشهبای به تواهی وکه هیزا هریه جخوا پارستن خوا آواد کی به زاروکین خوا به کچین خوا به خورتین خوا حتی مال هیا ده حتی مال هیا سه مال هیا 4 شهید وان چی بونه یعنی دوی معنی دا گل عفرینه کت فرق کو براستی دوار پارستن دخوا تمام نکی و هر تن به ایرش رو برو بمینه جبوه هم هیزه کی وکه هیزه هره کی دناف دا وکه جن وکه خورد یکود بن پیشنگتیا تیمین شهید آبستادا جی خبری خستن دکن و براستی دگلک چالاکی و لبرانبری هیزا کی وکه هیزا چته و دولت ترک لبر خواده ده اف هیز ایکو هری زیده هیوی و باوری ده گل عفرین ایکو براستی هری زیده بکاربن لسر گاوا پاراستنه بسکنن و بکاربن لگوری وی خواه آماده بکن بله هل به داگر کری نه تنها العفرینه همه بیجه کردستان بگشتی دبن داگر کریه دیا تیکوشینا آزادی یا کرد بگشتی و تیکوشینا عفرینه به طایبت تیکلیک چاود دناف برا هفته هانه باندورک چاول هفته دکن یعنی من سری دا جی بالکشان سر برسیو داینه یعنی البت ما گوت گلکی کو لبرانبری راستیا دولتا ترک اونها جی دباکو روجلات سوریه دا جی ام بنیرن گلک ایرشی کل سر آخامت چی دبن یعنی جه بناسازی وی دا بگره حتی پاراستن اب ایرشی کو چی دبن به پیشنگتی دولتا ترک دیکرن اما هیزن خوالیسیون ایکو لسر وی آخه به هیزا مرا جیان دکه همان دمه هیزا کی وکه هیزا روسیا و گلک هیزندن یکل سر وی آخه جیان دکه اگر لبرانبری وان ایرشان بیدنگن دیمانا اری کرنا ایرشی تمام کرنا جبوه یعنی برخودانیا کو لهر 4 پرچه کردستان یکو دیمشاندن لبرانبری راستی دولتان یکو جیان دکن کو کردکی خودیل خواه دردکوه بله و به سالان تفگر آزادی دباکو روجلات سوری دا دروجاوا دا گلک خباتی کو براستی دبن فکر و رامان ریبر آپو دا یکو هاتن مشاندن جی هنه که 20 سال لسر وی آخه ریبر آپو اف گل پرورده کر یعنی چاوا کو جه خزمت هر 4 پرچه کردستان را اف خبات هات مشاندن براستی کت خزمت جواکی روجاوای کردستان جی همو گلی ما یکو براستی اف خواتی که هات مشاندن جبو خوا که ناسنامه یکی دید و که خریطه و که نقشاره یکیش خارا دید جه تجربه این پرچه کردستان یه دیتر جی اف گل باندوره که خواهی پر مزن جه گرد که براستی جخاره اف اساس گرد یعنی اگر ریا چاره سری هبه ancak çareseri demokratik ben. Eğer riya çareseri hebe ancak parastineki rast be. Eğer riya çareseri vekevi u brati hebe ancak be tekuşineki xurt be meşandın tabi tevahi perçin Kurdistan jî merev nikare beje ku bandur li ser axame li ser gelê me rojava jî nekirî
yani brengekî pir mubashir evna bi hevdû ve girêdayîne êku hevdû temam bikin çünkü pirsgirêka Kurd tenê pirsgirêka Kurdê Rojavanî ne tenê pirsgirêka bajarekî wekû Efrînê jî nîne yani eger pirsgirêka dewleta Türk yani êku bi rastî jî ezmekî jiyan dike li beramber Kurdên tekûşîn dikin eger di her çar perçeyê Kurdistanê de ev Kurd jiyan dikin wê demê eger îro li ser axa me ev dewlet êrişê xwe bê sînor dike ev tê mane ku ji helwesta tevahî Kurdên ku xwedî li xwe derdikevin va girêdayê ku ji bo wê jî her tim pêwîstiyekî bi vê rengî derdikevî ku ancak li beramberî vê dewletê tekûşîn çêbibe ancak li beramberî vê dewletê serîrakirin çêbibe ez dixwazim vê jî bêjim bi esasî eger di rastiya siyasetê de jî em bigirin dest û di mana gel de jî eger em vê binirxînin yani eger ev gel û bi taybet ji bo gelê me Efrînê ji bo dayîkê şehîda ez vê dibêjim yani dibe ku dengê xwe bigihînin dewletên navnetewî dibe ku vê bêjin yani kesayeta Erdogan û hemû rêveberiya AKP yekû siyasetekî taybet li ser gelê me didê diyarkirin ku êrişê xwe didê meşandin dibe ku van dewlet nara bêje ku ev na gerek bên darizandin yani tenê li dayîkê şehîda mabe dibe hesabekî wisa bê xwastin ku bi rastî di şexsê Erdogan da eger darizandin çê bibe wê demê wê pirsgirêka me û tevahî perçê Kurdistanê jî wê safî bibe û bi rastî jî wê carekî din ji roja destpêkê a tekûşînê heta a dawî ji derveyî çareseriya demokratîk wê çi derdekî kesî di ortê de nemîne illa ew. Belê. Heva rohlat niha di roja Êrî de jî carekê din dewleta Tirk a dagirker pêleke berfereh ya êrîşan di jî herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê dayê meşandin bi taybet navendên xizmetê binasaziya herêmê ku zêdetirî 5 milyon welatî li ser jiyan dike hedef bi taybet niha salvegera êrîşa li jî girtîgeha Sînaetê salvegera êrîşên li jî Efrîn em dikarin êrîşên niha û êrîşên ku berê çêbîne çawa bi hevvekirî bikin yani di siyaseta êrişê da guhartinekî mirov nikare bibîne çünkü siyaset heman tişte 2018 çawa êriş li ser Efrîn kirin bi erêkirina dewletên navnetewî bi erêkirina dewleta Rûsya va piştî wê li girê spî û serê kanî jî êrişê ku hatin meşandin çêbûn ev jî bi erêkirina hêzên koalîsyon li serî da Amerîka û hêzên navnetewî ku ji vê re çavê xwe girtin bi rastî êriş kirin êrişên vê dawî ku li ser Bakur Rojhilat Sûriyê jî ku tên kirin bi taybet li binêsaziyê gel dayîn esas çavê gel dana tirsandine gel ji cî û warê wê derxistine yani derdûra gel valakirine ki em dixwazin vê jî bêjin gelê me êdî gihaştî vê astê ku yani eger gevrek jî nemîne tixabidê ber û biparêze eger beden û aqlê te hebe û parastin yani ketina ferqa wê parastina te hebe di piratîk û hemlên ku li ser her sê bajarê me yê dagirkirî hatin kirin ev gel êdî xwedî ezmûnekî pir mezin jiyan kir ku terkandina axê esas terkandina xwe ye ji ber wê niha dewleta Tirk eger giranî dide vê êrişê ki di dawiya sala 2023 heta niha em binêrin hemû binêsaziyên gel yê ku tê lêdan bi esasî tinekirina destkeftiyê ku 13 salê şûreşê ku em gihandin yani rayadarên dewleta Tirk Hakan Fidan bi rengekî pir eşkere ev got li ku derê berxwedanî hebe li ku derê zihniyet a rêveberiya xweser hebe li ku derê wê êriş hebe û ev bi rengekî pir açık hate gotin yani em ê nehêlibin pergalekî rêveberiya xweser a ku dikeve xizmetê netewa demokratîk li ser vê axî çê bibe eger nehêlibe ew çê bê tê mana ku wê bikuje wê lê bide wê êriş bike dibin armanca vê êrişna de jî ev heye yani ev gel gerek nebe xwedî şûreşa xwe gerek nebe xwedî destkeftiyên xwe
gerekî yani ast û guhandina şûreşê ezmûnên ku em gihîştiniye gerekî ev gel êdî ji bîr bike sedemên van êrişnayê ku li ser axa me jî çê dibe ev. Ez vê jî bipirsim heva rohlat li hemberî van polîtîkeyên ku tên kirin gelê Rojavayê Kurdistanê divê çawa tev bigere çawa van destkeftiyên ku bi saya an jî di oxira 12,000 şehîd ev dest xistine çawa biparêze. Yani de rastî da gel di wê astê de ku êdî fam kiriye bê parastin wê jiyan nebe. Yani em jî divê bîr û baweriyê de ne û banga me ji gelê me re jî ew e ku bi rastî yani êdî ji dewleta Türk ra ne gavek mitrûyekî din em gerekî rê nedin. Eger em bedena xwe hemî bixin diwar û sînûra çê bikin jî ev ax berdan carekî din wê çê nebe. Em divê baweriyê de ne gelek siyasetê ku li ser gelê me tê meşandin jî heye. Gelek rêbazên şerê taybet yê ku dixwazin mêjî gelê me tevlî hev bikin û koçber bikin jî heye. Gelek siyasetên koçberiyê ku di nav gelê me yê Rojava de tê pêşxistin heye. Ji bo ku ev ciwan, ji bo ku jin, ji bo ku ev gel ji war û axa xwe derkeve hemî sînûra hemû deriyê xwe vedikin. Gelê me gerekî li hember vê siyasetê hişyar be û bi rastî bala xwe bide xwe. Yani eger ciwanek bîle ji axa me derdikeve berê xwe dide sînûrekî weke sînûrê Tirkan gerek bibîne ku zirareke ew ciwan eger bi riya qaçaxiyekî jî derdikeve êdî nabe yê xwe. û me dîtin ku vê sala derbas bûyî da dewleta Türk ji bo ku siyaseta dûrketin û derxistina ciwanan bide meşandin deriyê xwe li ser piştê vekirî dihêle. Ama gelek ciwan jî me dîtin cenazê wan vegeriyan hatin ketin destê malbetên wan. Ji bo wê yani siyasetekî bi vê rengî tê meşandin ku gelê me gerekî li beramberî wê bibe xwedî têkuşîn ki eger em niha di rastiya gelê Rojava Bakur û jilatê Sûrî hemû pêkhateyê wê ve binêrin hemû li ser piyane hemû di asta pêş da li ber xwe didin eger bi dengekî ku em ê axa xwe bernedin û gerek em vê bizanibin rêber av û her tim ji gelê me re jî û ji me re jî her roj ev got. Yani eger ax jî mabe eger em axê jî bixwin em dev ji axê gerekî bernedin. Yani felsefeyekî bi vê rengî a parastinê eger şûreşa me ava kir heta niha anîn ki ezmûnên berî wê jî hebûn ki bi sala tevgera azadiyê di nav tekuşînekî pir xurt daye. Gelê me hem ders ji vê girtine û bi taybet di şûreşa Rojava da û Bakur û jilatê Sûriyê de eger em bigirin dest astekî pir mezin derketî ku gelê me dersê xwe girtine wê li hemberî êrişa ticarî tirsa dev ji berdana axê wê çê nebe ki em di vê baweriyê de ne ku êriş wê her çê bibin zaten em dibin êrişa de ne wê ji bir û pê de jî çê bibin eger helwesta gelê me ya parastinê be ya piştê şervanê xwe keç û lawê xwe be ev ax wê carekî din êdî bibe xewnên dewleta Türk û bibe xewnên hemû dewletên ku bi vê ra itîfaq kirin. Herî dawî têkoşîna azadiya Efrînê wê ji niha ûşûn de bi çi bazan bidûme armancên we çi ne û di heman demê de banga we ji bo tevahî gelê Kurdistanê çi ye? Me 6 sal li pê xwe hêştin. Tabii weke gelê Efrînê eger em binêrin di 6 salê ku derbas bûyî da her salekî ku derbas bû ji a din zehmettir bû. Yani eva diwarê jiyanî de em bigirin, diwarê ewlekarî de em bigirin, diwarê êrişa de em bigirin. Her sal jiya din pir cudatir vê gelî jiyan kir. Ama melkelek wê dît ku dema giranî ji aliyê xwe birêxistin kirin, xwe parastin, saziyê xwe ava kirin, bi xwe xwe meşandin, bi xwe xwe rêvebirin kir. Yani hem ji bo gelê Efrînê, hem ji bo gelê mey girê spî, hem ji bo gelê mey Serêkanî û tevahî gelê me Rojava Bakur û jilatê Sûrî pêwîst e em li beramberî
راستیا ایرشین دجمن روح کومین اساس بگیر یعنی سبه اگر ایرو لسازی بنا سازی آوه ددن لپترول دده لگلک جین کو اف گل لسر خودی دبه دده yani sebe belki erişin daha dijwartir jî çêbibin. Li ji bo ku bi rastî jî em bi hevdûra bijîn dibe ku ew ruhê komîn xortir bibe. Li ser bingeha netewa demokratîk, li ser bingeha çareseriya demokratîk eger em werin cem hevdû ev gel wê hêza xwe ne ji nan û av bigire wê hêza xwe ji parastin bigire. Ji bo wê yani eger tekuşîn devam bike berxwedanî devam bike tabii me ev bilêv kir yani diwarê parastin da jî êdî ev gel gereke yani zaten teqsîr çê nebûye ji zarok heta mezinê xwe di nava şûreşê da xebrayxistin dike tekuşîn dike ji vir û pê de jî pêdiviya herî mezin ew e ji bo ku em êrişê ve dijminina bişkînin ji bo ku em vê siyasetê vala derxînin pêwîst e gelê me hemû bibe hêza parastinê. Yek û me xilas bike, yek û me bibe serkeftinê, wê ku me carekî din vegerînê Efrîn û Girê Spî û Serêkanî zihniyet û xebrêxistinkirin di îtarê şerê gelê şûreşgerî de ye. Eger em wê bikin, îro nebe sibê em ê vegerin. Ji bo wê em di vê bîr û baweriyê de ne yani hemû gelê Kurd bikaribe xwedî li hev derkeve bi rastî pêngava xwe parastin li şûna nan û av e ji dervê wê derfetê me yî jiyanê tune ye. Hemû bangawaziyê me û daxwaz û hêviyê me ji hemû jinan ra bi taybet ji dayîkên şehîda ra yek û yani bi cesaretekî pir mezin bi dengekî pir bilind ban dikin û hirsa xwe li beramberî va êrişina didin diyarkirin em bawerin ku bi hêza va dayîkina tenê mabe ew ê şexsê wekû Erdogan bibin bikeve kî gelek dayîkê me vê dibêjin yani Erdogan rihetî gerekî nemire. Kurdistanê gerek bibîne wisa bimire. Bi rastî yani hem ji bo jinan hem ji bo hemû gelê me Kurd em di vî bêr û baweriyê de ne ku yek bi xwe parastin xebrêxistin kirin wê bibe rêya me çareserî û a serkeftinê. Belê endama fermandariya giştî ya hêzên yayekî neyên parastina jinê pejê Rûhilat Efrîn em te spas dikin te beşdarî bernameya me bû. Em jî spas dikin. Belê temaşevanên me li vê derê em digihîjin dawiya bernameya xwe her şad û bextewar bin.